ayedin idea aye serious na so be kaya enra ye hyase keka nneoma bi in fact enra achi na metro bi kura ema minia broja Jemfi Deputy Minister for Defense se omumwa na asundie de ekoso no so be kaya Monday yenya time over 30 to 40 minutes e kan ho asem enano pay enyoma asie enipa unfortunately o ma hwero mu nkwa ejapade a asei nkofo ejapade o ya sei no ade ne wo sei dru sei etore bia wo kan sei a ade no ebe pre nipa ni ahwe asem ni Monday ye kan ya say the way our community no kra ye no obeya na pinche na etuato na nipa ewu na aye bibi foforo Monday ye can violent conflict ho asem adwin yo de na ase Ghana mpanyufo de abone na sebi asanko mines aye asanko mines no a Canadian government o say enyoma e koso no I'm telling you say wan hwe ya mo anam pese mo ko Canada no de eba yet every inframemu no wan hwe ya because of this asanko nyoma ya aban ase woye ase onye no ebedu ba bi Canada aban already matise Canada aban buafu because kaise abrofo de omumfa omunkrofo ni agro wherever they are yen Ghana for na yen fa ho a so obeka emre bi Canada abayiwa bi ana yesi obi ache no so hu de siye okwa Canada omumman so omumfa ndi agro standard eye problem be asanko mines e wona asase a aban na dia ma no monkai se mines na ewo ho no enye asanko mines nko adea any large scale mine bia wa ha bia no aban so ewo chefa wo sa de nim nti Anglo Gold Ashanti aban wo ne chefa wom Newmont ahafo aban wo ne chefa wom Anglo Asanko aban wo ne chefa wom nti bra Facebook ne be hye obi agapade a yase no adan ya ye be galamsey no na galamsey na ye no ye ma ho kwan e ma wo mbe ye wa wadwuma asase no nso enya modia asase no ye Asanko concession na nse na mehwem Anglo Gold Ashanti mpo asase efri amia kwanta baby kona to oboase nyina na understand say Anglo Gold Ashanti e wo concession wo ho adentina aban tina sia masa de we asi nipa kroya ya say na sas na fidie be 19 tipa track ya hye excavator ya hye no enya to so oye galamse o eye legitimate worker oye aboa Asanko in fact nipa kroya na de asay ono de oboa Asanko e wo na dwumamhwe afidie akese a ebufo nti ya say obi afidie 19 of these equipments ya say no kwa adeni ye hu sa say e wo say do hansa. Do you think it's right? Do you think it's fair? Do you think say obi wo de be hwe afidie akese a ye de mines no kwabrane asay no bra Facebook ne be hwe kwabrane wasay no enya Asanko mines krade o omo de uni mines na mines no eya na omo de omo ye subcontracting e chese adwuma bi wo ho a omo de ma ankrankra bi omo betimi aye na omo aye sa adwuma na ma no enti afidie ya asayi enya Asanko mines dia eye opanyin bi a ono de owo mfidie a ode ye large scale mining into bako han na because of that no ya say no
na ye ne politics ni ntimi nka ho asem na ba wo hwe ni din ma se kromafo no mom na e kire de e koso. Yeah, preacher Ben Adiatoso, what does that got to do with Amai? Abusia hwe ye nuanu ma mo tonto krom ye nuanu ma mo wo manso enye sei ene atimi e de solve problem so be kai a me say repeat ye beto elections no ye beto aba no me can say the way I'm mining towns na akoye no say akoye militant group me can say asem no wa ha say the way I say mining areas na galamsey etimi aduru ho ayentimi nsovo na yeye ne NDC ne MPP no sa ye nuanu mo ho no enyomo mo num ne etu omu wo ne akade omu wo no se ekwakoye militant group a ebeduru baabi no eden pa se obetimi akosa galamsey site wo baby edu no eden because to the extent say omaya ready say omuni soldiers ebeko to that level where they are ready to fight the soldiers. Na sebi soldiers yi enya professional no mu ya enya professional ena mu ya anka sese ye kan anka bia sabi enkoma kunipa bebre hwe na assembly member a wo ho na ono kura ko patantokwa hwe de asie because ye mpene obi kura say oni soldiers mo pa mo mra mintimi mbo ebi ewa ha ensam ni bi wo ha mintimi mo because uhu abranti a ono edidi soldier atem then say opa ombra sa na edro won say amanyofo mo de ye politics no say galamso fo na control mai mo be ye community mining crowd na ye worst form of galamsey. Inti makasa asemi a kire se wona omuye small scale miners no a omuye ni yie no adinti na aban boom no mu nkomu ahoodin bom se small scale miners be 10 a omufo mu sikambra no mu so ntimi nya large scale mining ni bi eno adin but obi e pene de ne yetutu asase ne left and right ne yesi asase no Ghana ye problem o Canada aban eye adwumakuo bebre no mde omusika ahyem eno mde asanko mines aba anenti ne wo small scale miners wa ha ni ntimi nkikoma ho odimbom ni enka se mo ya mam concession wey na galamsey fo na mo munye ne ye no se be ye large scale mining dia ye betimi atreni omu no matimi aye ade ne ye efiso kwa manso a be bia ya se no ye se be bia wo manso ye nuanu ma mo manso ye busuafo ne mo yenim say komoya but say wo say nso say asase na wo say yema kwan ma wonya de opa that is wrong. Say ma say will be ejapade eno mi bu say ejapade no cost $20 million plus $20 million plus adenti ne say men ko ba bia wo ko wo say wo be ko ho na sabi wutu fie e de enti na ye de kraman ene etuo say mitimi fie menkan waba me fie we are kromfo you be treated as such. Minia Isham of NDC na no meteze soldiers a call hono yan sanction. That is a lie. Isham, that is a lie. You know it is a lie. You can talk about miscommunication. Say bia yambo regional minister manie, that is fair. But it is a lie. Say obeka say asanko for na ne tam mo soldiers no mudi call. It is not true. And I challenge you say me say enye true. Isham, enye true. You are lying. Dia me tifri minia me Ezra for now ka say soldiers for na asanko for na ne kota. Enye asanko for na ne kota momo. Yen ka no kranchire ye ho. Asanko for muni soldiers. Asanko mines so many soldiers. Asanko mines no aban so wo ni stake. Enti wo say aban so protect. Na no asem ne ba ye no me frame me nua broja je fie din koma over about 20 minutes. And come on, there's no way I bet me I catch him say na aban ya we.
eye aban because na sa concession na was Asanko for koyem adwuma no some mines na was Asanko for omo ajapade na was koyem adwuma no yenuanom omo wo ehɔ ne so omo mma kwan emo omo mfa afidie ne nkɔ hɔ. So what happens? As part of you know, I was almost sema aban. Aban na di soldiers ne ba ho. Aban. Nemom de na aban pese ebesini ne se ebia na soldiers na kwa kokun obi. Eno na aban. Enti eduru ba bi no, okache soldiers ne se mamu nya bibia. Ena ma soldiers no, first one na no mo ni tontokrom for no eye you know, omo ye steady kakra. So it is not true. Obi obeka che o say Asankofo na di soldiers ba enye no kre unim de ntia mani abre no. It's not because he say me ka bi, but you see Ghana we are there, we are foreign investors who here say abrofo di omusika na say amanamanfo bi di omusika ba be hye oman ni mu en nano ye confidence akokwa ema ye statistics a sikanko a omutua ema aban nya so mfaso enti de bia me ka say why do you attack somebody innocently or didn't see keba be se bibi mu na woni aban enya problem adenti na woni aban enya problem aban na no sign sa contract na or sign yesisi Ghana for no ade na woni nya problem na mom Ghana ni no ye na adwuma no and na ni be nya problem say machines are say 19 nkofo $20 million ade ni ye ho sa say ya jatu say galamsey for the control omai ya dia tumu se galamsey for ne ye de omu pa ye ntimi nkoma asem ena me say enche asema mi kai obete se Canada aban e de warning aba no mu de ba mo bete ye mu kra ye pesika dada ene ye niska ena omu nkrofo no mu de sika hye nyoma mu no tie maka kire say ye se omu sisi obi a ye nyina be gina so akabi. There have been many times mining areas no omu sisi nkrofo a ye sorry ni akasa atia enti de make no nkyere say me nuanom ye sisi mu a ba we ni de mu pese mu sisi Asankofo because e Asankofo asase mu mfa nkrata mra me nkyere say sa asase we eye modia emu ni bi mu ni nkrata aban nim say sa asase ne concession kro na Asankofo kwa akoyo madwuma no enye eye uma nkrata bibia wom aban mo mutumi abaji hu sika wie nti ade nti na wo say yentokwa ade na wo say yentokwa why ya tenasia ya do be ko Nigeria sa anyoma we na si ya mpanyifo anka ho asem sa anyoma we na si ya mpanyifo anka ho asem a enne sisi ameka say problem aba no. Let's be careful the ekoso no. Let's be careful na ye hwe ni din saa ebeduru ba bi no yentimi handle issues no. Nigeria oil ye kan wasema no oman fi no afi eduru ba bi omuti kuo afi innocent people no mu kuo mo kofi for statistics ne bra na afi enwi nana ena wo kan no say Asanko die na no mema revelation no say wo hwe Ghana Chamber of Mines omo a report omo dey buy for 2024 those mining companies no omo taxes nkoa omo tua ana etu omo tua de bo aban no nkoa na now we are running around 17.68 billion Ghana cedis enye sika ketewa o 17.68 billion Ghana cedis and omo contribute to our economy no. That was the report wa mining firms na yen age omo atu omo ye do taxes in taxes 2024 and nana say we here na kire how Asanko maybe just a minute quickly right.